Siphinde sinibingelele kwiNdlovu Soweto TV. Sibuyile-ke nendaba yama-updates. Sibone laphana abantu abastrenywayo online. UMaskandi 22 Africa ipage lithi-ke uLimit Nala usedlule kusemthethweni-ke ku-100 million ama-streams global ku-Spotify izwe lonke lapho kufinyela khona-ke umculo-ke kabani-ke kaLimit Nala. I-album yakhe number 10 iyo le emphushe kangaka ize efike la. Ihamba kahle kakhulu lapha online. Size yaphuma nje ihamba kahle kakhulu-ke, yenza yonke imlando ongayicabanga-ke. Iviki neviki kuba nento enhle eyenziwe i-album kaLimit Nala. Isahamba nje kaMzulu namanje yenza imlando. NoMenzi na kanjalo, noFeza naye kanjalo, noJikijiki naye kanjalo, etc. Uma sithi siyaqhubeka laphana-ke sithi nje akwesibheke ukuthi-ke na who is the longest running number 1 hit for 2026 on SA official singles chart. Ingoma-ke laphana-ke ihambe phambili 2026 ngokwamaviki laphana-ke ukuthi-ke ihlale ku-number 1. Ubani-ke uMaqondana uhlale-ke 9 weeks as number 1. Ulandele-ke nalezi ezinye-ke iy'ngoma-ke aphinde number 3 kube ubani-ke uye-ke uFeza ngengoma yakhe ethi Sengithola Omunye ina 3 weeks. Niyazi-ke remix ayenza neyintokwazi-ke laphayana-ke engenahla kamnandi kakhulu-ke kuleyo ngoma leyo because ike yaphuma-ke in-album kodwa sebuye yenza i-remix efike yenza-ke yini-ke umlando. Mase siyabheka laphayana kuthiwa Feza Inkanyezi EP is now the 3rd best selling album project in 2026 in South Africa, surpassing Jazz World and to tell us the most wanted. Umsebenzi kaFeza njengoba ngasho bafethu, I'm sure usudlule ku-70 maybe 70 million streams or views uma uhlanganisa laphana the way ehamba phambili lakhona. Ayinazo nje ingoma eziningi so 6 or 5 kodwa umlando owenziwa iyo EP kaFeza inhle kakhulu ethi Inkanyezi. Kunengoma lapha ehamba phambili ethi Maqondana nalo ethi Inkanyezi, right? Mawusuthi uyaqhubeka laphana-ke okay bese sikwenzile-ke lokhu-ke kodwa-ke ade bek-emphasize ukuthi yena isiphinde yaspend another day ingoma kaFeza la ngethi Sengithola Omunye-ke ihleli laphana ku-number 1-ke kuma-daily ku-Spotify daily chart ngama-streams awu 88,910 ngaphezulu. Siqede insuku eziwu-28 ilandelana-ke kuhleli ku-number 1. So niyabona ukuthi na wenza kahle kakhulu-ke umfokalanga lapha sembole kakhulu-ke nabo bonke abantu-ke abenza kahle laphana-ke endaweni kaMaskandi. Abantu abafana bani-ke nabo-ke oLimit bakhona-ke nabanye benza imlando-ke oMenzi-ke nabanye-ke abavelile-ke kulo-ke leli page laphana ku-Facebook liphinde-ke libe khona-ke nakubani-ke naku-Twitter oku-X. Sophinde sibuye-ke ngelinye ilanga-ke angazi ukuthi-ke bekunini-ke lapho ngoba silivizitha kudala leli page nje kwesibheka ukuthi iy'nsizwa zakithi iy'ntokazi zakwethu-ke zivelela kanjani laphana-ke online. Sibabonge kakhulu abantu abanjengoLimit ukuthi bahlanzeke 100 million oFeza basebenza kahle kakhulu laphayana-ke and futhi bafikile-ke oFeza akubanga iphutha lokho ayekwenza kuleya EP yakhe namanje usaqhubeka emsebenzini wakhe asanda kukhipha. Uma ngithi asanda kukhipha hathi into last ubani week but lo agcinile i-album yakhe ihamba kakhulu iyamsebenzela. Ingoma yakhe uyiza uzona zonke iy'ndawo nalapho idlalwa khona jabula ngisho ingane encane uma izwe leyo ngoma leyo. Yilokho okufunakalayo ukuthi umculo wakho kungene kubona bonke-ke abantu besahlengaza ukuthi sodwa nokuzayo ngibonge ithuba.